Hei kan dragon khalo par na sa to mai emo hei en sinang par na sal tuk vo in hi ni som pa ni me yania kumin hi dragon fruit a par ma antia chuan hei ho kulai te kumo anti suaw me ni helai hi chu ara po tui hei ni zana paranyang ni zana par ho mo chuanin i dragon fruit hi chu a englo laia a par vel laia ruwa a sur na satlu tu khian keima ania chuan ruwa sur na satlu tu khian a mum te te khamo a enga a tla thin ani chu ma se hei tu na hi chuan hei hetiang hi mo a sur ruwa do na satlu tu chuan tamlu tu chuan hei hetiang ang hi a lo enga ti khanin a tla thina ma se tu na hi chuan angei tok lek khian ala sura awan nei thlak lu tuk parnasa la hi chu parnasa thin renga an upato ko kulai te pokma helai mi te hi chu hei ti hian an lom thup zan in ani lo pon nak tuk taya an parang mo an par parang heng ho hi azar khata hei hemi te hi azar khata hian khat ni thum ni nga ruk paruk hi om thut me a tam lu tu khianin e ara te hi ara lian thei lo ni chumo helai hi hei helai hi bong in ania ti hian bong ek hi ta khanin a ron nuang thla chuanin chumi ina chawm chu hei hi mo hemi te hin that thei rut tuk bong ek khian a chawm thabo ka mo hilai ki bong ek khi kan net phena hian kan hunga chuan atuya khata hian a ron tla thla a chuan atuya te atui anga ron kal khati khan lai hanin khur hi kan no siam le amon hi a chak hilai anen khian hilai hian le lai hian chuan thian fura ron tla char char ta khat vek anga chuan thala hian lei tha changa ngi theilu tuk chuan heng lai hi a chawm pha vek ta mo bong ek hianin ngei dan chu he tuar me na parna sa tuar nia khwai parna salutuk chuan a para he hilai hi ara ti khana aronin siam chan dona solam so ingi anan hemi ti hi chu anna no pang de mo hilai mi hi chu upalen an nia chuan hi an par ve tho an par tam lu tuk lo mo ti ve lek lek hian so ta te chuan puta high tech lampang ami kan en ne anga lai hi chu ala par tam lo khop mai emi te ho hi chu ma ara to te po tho zani ra ve re en par ve re par dan helam chu an hnung thin emi te hi chu mo an hnung thin chuan hei hetia ang dragon fruit chu a en kol tu mithiam te hianin BSc agriculture ti te khatiang ho khan horti a thok te kan nau te chuanin kan pu te kan nau te ho kha chuanin dragon fruit ti da ngei ber chu NPK le R1 anti ni chumo chuanin hei amum te kha atla thin ti te po kha ke mani har satna chu tiang chu ni a ani lo pon le thatlak chamwang anti ni chu mo cho tha hei tiang te po hi ke nia chuan hei atla dona hei ti khan mo thon mai ol sam tu kheng hi ruwa
a don tam nu tuk te hianin ti kana ta le thin ani chu hei hi zompui vai mi hman ani hi Korean vai mim mo Korean mim tui che mai nya hi lai mi te po hi an te in hei an omna te hi che troi sa an abana lu ma hi an do that le ni hi lo ti ver an rit box ya mo dragon fruit hi chu in ti vem chuan he ti lam ve thung kha hi second batch deuh ani ta mo ke ma ni a chi tha kan nei punga tanga kan ti le kha ne a chi kan don kha chu a hnu mi kha chu thato lo em ma hi a tha kan nei sa kan ti nya he kan pai cheu mo lo chor na sala tuk chen ta hian lo chor khu kan pai na sa kan ti kha chuan lam hai tek lampang ve thung hi nge an din hun enang o hei ni zan ve la pan me the ne so lai so ti a ang lo na sa don mai par na sa don anti fair for mai mo khi lai mi masaber batch masaber kha kan thar masaber china adota helai hi ania wa sur hi an nge cher ko pa he zanin vela parang hi ma kan u te ta phe chu anin bula hian antiboxia he ku vakor kha an pha tha zel mo anin bulami ni boxia ka u te chu masa ati chha masa khan ni ta apar zana hi chuanin nge no par rual de thup ta ani po nei na rei to wangin mo a eng wow then te zana an tuk vera dak se mo lo eng wow then te par hi var ve boxia var nal ve sur boxia hei lam hi chu na ti vak lo hi ti lampang batch ma sa ho kha an ti na sa ni kha o chung vela khwanin ti tur chu tam mai thang lampang atangin an han par na sa dan em chu mo mu nom top var war thế ni chu mo apo de u vo par na sa pop lutok ara huna kan lo ti lang le do nya bye bye vek ule